Так, мен тағам, короче. Короче, бұл тапшырған бір кіші исен шығашақ ма, юқ ма? Мұнысы, конечно, сұрау. Юқ, мұнда бет ұйға ұятсыз нәрселер гіне кіре. Вы запикаете потом? Червяк, что ли? Қорқамын. Бізекілер жоқ ма, пожалуйста, айтыңыз. Поменьше можно? Больно же! Конечно! Блин. Ай, блин, Эзра гиттің, пожалуйста! Пингвиннар. Вообще ортамын прям жинарым тұрпайым бастым. Салют, дуслар! 8 март оңайынан біз güzel затларыбызға түрлі сынаулар беруге болды. Нишек алараны узар, нинди қорқыныш биремләрне үтәрләр. Барысы да хәзер билгеле булыр. Киттек! Искусственный шешек? Так, мен тағам, короче. Так. Ой, блин, шылонда нәрседір. Кіді? Ага. Істер нәрседе yok. Ага. Короче, давай, мужик. Нормально? Специально қорқытасыз мені. Ой, юрейші ол. Тұтып аламын қа, короче. Сілкінмейш бұл? Өлген что ли ол? Юмшақ. Короче, бұл тапшырған бір кіші исен шығашақ ма, юқ ма? Мұнысы, конечно, сұрау. Короче, ол юмшақ, қамыл сілкіне. Как будто, короче, қоян болай. Өлген қоян бол. Көтеннен тұтам болай. Нәсісің бол? Бурек, что ли? Бірер шапка, что ли? Эй! Так, сіз көресіз аны, да? Эй! Сәні қысма. Йо, у меня просто фобия, айтыңыз әлі сразу. Юрий тұрған, йо. Ой! Олай тұрып тұрған. Яра, бұл жәнлік түгіл. Так, бұл ике көкей? Йоқ. Bu burek. Шеш. Тішләмеймі ол мені? Алмаз абының кепкасы. Нәрсе деп аталайынды? Бош киімі? Нәрсе бұл? Ай, блин! Ой-ой-ой. Дүжінлай бір. Ну, бұл исен түгілдір инде. Исен бір бой отын бит инде. Бұл... Хәм бұл бошқа кие тұрған бірер түрлі баш киімі. Қазір анда не дейдір юнлы нәрсе. Штырды бит әлі о. Анда не дейдір хайван еме? Кім білгені де давай. Туқтағыз, мен аның тауышын ешіттім. Юрий бұғай ол, исен бұғай ол. Бурек bu, burek. Фу! Несесің бұ? Ей, шеш бұ! Дәлінкен ортасында o, yeme.
тарелкада тілесе нәрсе болуға мүмкін. Аны бір тұтып қора керек. Ненде екенін айтыр үшін. Уф, Аллам. Нендір сосиска қашаған. Тәренкенің үстінде Бұл сосиска. Салқын, недедір салқын, юш нәрсе. Юк, мұнда бит уйға уятсыз нәрселер генә керә. Исе дә бик тәмле түгел. Бу ниндидер корнишон. Хайдам, хәзер. Бу сосиска еме? Сосиска? Кірттім. Бір-бірде юк. Бұл ойыншық енді бірер. Бұл червяк, шындай ойыншық, я думаю. Бірерінде. Так. Сосиска похоже бұл, да? Ай, ну, ол біргіне орында тұра бұғай. Ой, короче, сосискиш бұл. Ага, тәлинке бар. Значит, бу... Я ульген, короче. Короче, тәлинке ішінде отыра алмайды. Уже хорошо, е? О, шулай бір что ли? Шул что ли, реально? Yok, bu қысқара. Bu сосиска. Вы запикаете потом? Ой! Мен башта весын текшіріп қарайым әлі. Балық тұтан да керек ме байбір? Yok, мен қорқам. Тішлемей бітейін деймі? Yok, işlemeyin. Червяк, что ли? Бысы мы? Может, это макароны? Фу. Пакет мәлі bu? Так. Фу. Фу. Алып қарасам бұлайды. Короче, иптәшләр, bu бомж пакет. Қорқам мен. Бізекілер yok mu? Пожалуйста, айтыңыз. Мен ще қорқам. Бір қошында мені қатнашырға тілемеген менде конкурста. Мен қорқам. Bir tiyirip para, bir barmağım bilen resk qilgan tiyirip para. Paket. Shunday sana qolisini hepsi bilasizlar. Bu paket olar qo'shmasin ishini. Şoki. Nersanda? Aytmasa nerse bu ha? Suğa şanlar buydu bay mı? Yok. Bu общем böcek bu. Böcek bitin değil mi? Siz bunda almazdan bulayındı. Daşırak мәлі. Ninde? Rolton? Bu paket. Аның ішінде бір бар еме? Ой. Нерсе бұл? Ол жылы. Жол шан түгілдір енді, надеюсь.
Маш? Қоясың ол. Нәрсе тішленген. Лимон, что ли? Мында пыяла ниндидер тәлинке. Һәм ішінде ниндидер лайлалы әйбер. Нәрсе еке әйтірә керекме? Бауыр. Әйткенше тутасы, что ли? Білмейм мен. Нәрсе йомшак. Анда ниндидер хайван. Жетті инде. Анда ниндидер хайван. Желе мында, желе. Бұл законлай бермесің? Фу! Боқаш тілі бұ. Ой, йомшағы. Бұ, желедір бұ, еме? Желе. Түгілме слайм, жоқ? Yok, şılay kızık bulgaşın değil rəxət. Bu холодец, bu ne dedir желе. Bu лизун. Нешсе бұ? Бұ не желе, что ли? Фу! Фу, тапочки, что ли, бұл? Мұнда тазик алып келіп қоясы ем. Мен мұнда ебірлер ішкенім жоқ. Мұнда егітлер біледір енді. Рас сол түгіл ме? Бұл зубной паста түгіл ме? Разбавленный. Кефир. Кефир ма? Мұнда ең қорқынышы олар атеш. Бұл нендер жылай бір. Горчица есі келе. Мұнан да горчица есі келелі. Икісі де бір түрлі бұл алам мұнда? Жоқ. Бұл бірер жосткей бірдір енді. Ең соңға қолғаш. Кока-кола? İşe oturğan eyberler misin bu? İşe oturğan eyberler mi? Uşulayğına yarayır mısın? İstep kine korarga. Bu soylu sos. Wasabi. Bu rollu isi kile короче bunlar. Pepsi. Кола. Кола. Ну, мята bu, нәрсе bu? Мята, мелиса. Вот ешегірінен көрінезірек. Тозлы су. Қатық. Бұл бигрәк куәтле. Зөлфәтнең сәмәйем әллә? Бу тозлы су. Кахва. Үзем белән алып китәменсең. Coca-Cola, Coca-Cola, ша-ла-ла-ла. Акысам. Мұнысы қойнар әйбір. Шәй? Орзанлы кахва мимын дина içmeyeyim. Бұл бетіне қәмені меймі? Мимын да ебір ішкі.
Ağzına şey kıytırgan işimlik. Siz durak что ли? Фу. Уф. Брали чесночный ибр, что ли? Просто вода. Горчица. Горчица. Bu просто su? Su? Şey. Şey. Bu tuzlu su. Фу. Нәрсе бу? Бу хрен белән су. Горчица. Горчица. Дизер огый бер. Катык. Фу. Yok, ben bilmeyeyim. Tuz. Просто туз и су. Bu кушылган бит. Сі ezgine калган или ул ezидиме? Фу. Bu дару бит. Фу. Паласка етелі. Mesela şunu jеңел. Нендір дару? Энергия. А, точно. Sesin onda kelmey. Sesin bu bir temede hayvanım. Bu. Ne tesin? Nedir yollayla bu? Kuki bu. Горчица лендива. Bu тишне зубная паста шкалер. Фу! Nese bu? İçiniz. Yiyoruz oradan. Ekmek şeyim. Ketçup'tan mı gireyim? Fu! Samolyotni kim yırtar? Tezroq. Профессионал. Antarktikada nindigina qushlar yashay oladi? Solqin qo'lli. Kichkinagina sandiqda butun dunyo sig'an. Kichkinagina sandiqda butun dunyo sig'an. Narsa u? Kichkinagina sandiqqa butun dunyo sig'an. Bir, ikki, uch, beshga qadar sanib biz so'raymiz. Bir, ikki, uch, O'xsha. O'rmonda nindi inali jandik yashay. Bir, ikki, uch, to'rt, besh. Quyan bo'lsin endi. Ba'zi narsadan yasalgan. Bir, ikki, uch. Og'ochdan. 14 yoshdan so'ng bolaga birinchi topqir narsa beriladi. Bir. U bo'lishi mumkinligi. Buratinoning adisi kim bo'ladi? Bir, ikki. Karlo Bobay. İtalyanlar narsa oshirga yaratadi. Bir. Fettuccine. Samolyotni kim yurtadi? Bir, ikki, uch. Kapitan. Antarktikada nindigina qushlar yashay oladi? Bir, ikki. Ayular. Kichkinagina sandiqqa butun dunyo sig'an. Topishmoq. Kichkinagina sandiqqa butun dunyo sig'an. Karta. O'rmonda nindi inali jandik yashay. Nindi eneli? Inali jandik yashay o'rmonda. Yenot. Deraza narsadan yasalgan. Og'ash. 14 yoshdan so'ng bolaga birinchi topqir narsa beriladi. Bir. Shalban. Buratinoning adisi kim bo'ladi? Bir, ikki, uch, to'rt, besh. İtalyanlar narsa oshirga yaratadi? Bir, ikki. Focaccia. Поменьше можно? Ну вот, birinchi so'rov. Bitta qayda. Samolyotni kim yurtadi? Bir. Водитель. Antarktikada nindi qushlar yashay oladi? Bir. Шатырған. Kichkinagina sandiqda butun dunyo sig'an. Topishmoq. Kichkinagina sandiqqa butun dunyo sig'an.
Bir kichkina gina Dünya sığan. sığan yer şarı. Ormanda nindi inəli jənlik yaşay. 1, 2, Yojik. tərəzə nərsədən yasalğan. 1, 2, Stiklodan. Müzik yaşdansın balağa birinci tapqır нәрсә birilə. 1, 2, 3, Tabışım, Дальше. Буратиноның әтisi kim болған? 1, Carlo. Carlo. İtalyanlar нәрсә ашарға ярата? 1, Ризык. Правильно, молодец. Больно же! Конечно! Самолетны kim йөртә? 1, 2, Пассажир. Блин, вообще уртрасыз! Антарктикада нинди генә кошлар яши ала? 1, Пингвиндар! Купай нельзя использовать. Үшінші сұрау. Кішкене генә сандыққа бүтін дүния сыйған. Табышмақ. Кішкене генә сандыққа бүтін дүния Китап! Bu купай нельзя использовать. Bu бишінші сұрау. Тәрәзә нәрсәдән ясалған? 1, 2, 3. Білмейм. Бас. Это güzel бүтән жерге. А если айтмәдің вообще урта... А можно на другое место, потому что на это постоянно больно. Пониже. Вопрос осталось. 14 яштан соң балаға бірінші тапқыр нәрсә бирелә. Документ! Буратиноның әтисе кім була? Әтисе! Ағаш! Итальяндар нәрсә ашарға ярата? Креветка! Самолетны кім йөртә? 1. Летчик. Антарктикада нинди генә кошлар яши ала? Пингвин. Бас. Басма! Siz kışkırsan gına sanıyorsunuz что ли ana? Урманда нинди инәле җәнлек яши? Kir. Тәрәзә нәрсәдән ясалган? Яла. 14 яшьтән соң балага беренче тапкыр нәрсә бирелә? Асорт. Ярый дәйдә. Асорт. Буратиноның әтисе кем була? 1, 2, Оккио. 3. Нәрсә? Сәле бер. Буратино әтисе кем? Карло. İtalyanlar нәрсә ашарга ярата? Аста. Всё, хорошо. Самолетны кем йөртә? Пилот. Так, икенче сорау. Антарктикада нинди генә кошлар яши ала? Bütün. Кичкенә генә сандыкка бөтен дөнья сыйган, табышмак шундый. Нәрсә ул? Кичкенә генә сандыкка бөтен дөнья сыйган. 1, Bütün dünya. 2, Kitap. букву П нельзя использовать. Куда сразу еще не додумаешься. Урманда нинди инәле җәнлек яши? 1, Ежик. Тәрәзә нәрсәдән ясалган? 1, Ağaçtan. 14 яшьтән соң балага беренче тапкыр нәрсә бирелә? Документ. Буратиноның әтисе кем була? Әтисе. 1, 2, 3. Карлсон. İtalyanlar нәрсә ашарга ярата? 1, 2, Токмаш. Всё. Блин. Блин, Ezra gittik sil, пожалуйста. Самолетны кем йөртә? Йөртүче Антарктикада гына нинди кошлар яши ала? пингвиннар. Вообще уртами прям жинарым тырпайым басты кулдағы. Ёшки! Кичкенә генә сандыкта бөтен дөнья сыйган, табышмак. Кичкенә генә сандыкка бөтен дөнья сыйган. Нәрсә ул? Телевизор. Урманда нинди инәле җәнлек яши? 1. Кірпе. Тәрәзә нәрсәдән ясалган? 1, 2. Пияла. Рейбрейтесiyim 14 яшьтән соң балага беренче тапкыр нәрсә бирелә? Неше яшьтән соң? 14 яшьтән соң балага беренче тапкыр нәрсә бирелә? 1. Россия Федерациясында бирелә, менә ул шушы гражданин икәнлеген белдертүче документ. Хорошо. Буратиноның әтисе кем була? Исеме? 1. Карло. Итальяннар нәрсә ашарга ярата?
Токмаш. Самолетны кім епті? Ұшушы. Антарктикада ниндегіне құшылар яшай ала? Пингвинлар. Кішкенегіне сондыққа бүтін дүния сыйған табышмақ. 1, 2. Карта болсын. Орманда нинди інәлі жәнлік яшай? 1, 2, 3, 4, 5. Гиппопотам. Тәрәзеден нәрседен яс. Тәрәзеден нәрседен яс. 1. Мен дұрыс айтмадым бұғай. Тәрәзеден нәрседен ясалған. Оғаш. Бүгін кештесін балаға бірінші тапқыр нәрсе берілі. 1. Қағаз. Буратино бая барыға. Буратино әзісі кім бола есімі? 1, 2, 3. Папа Карло. Итальянлар арсы ашарға әрата. Устрицы. Подожди, бір нәрсе де Да көрмеймін. нормально вот так давай, иду махай. Все хорошо.